Ассалому алайкум бинагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии Навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири мудофиаи ҷумҳурии мардуми Чин Вей Фенхеро ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад, ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо ҷанбаҳои гуногуни муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории Тоҷикистону Чинро дар сиғаи шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ муҳокима карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз раванди мусбии рушди робитаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ изҳори қаноатмандӣ карда, ҳамкорӣ дар соҳаи мудофиа ва амниятро самти муҳими муносибатҳои ду кишвари ҳамсоя номиданд. таъкид гардид ки муборизаи муштарак бо терроризм ва экстремизм, ҷудоихоҳӣ, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, киберҷиноятӣ ва дигар таҳдидҳо самти мубрами ҳамкории ҷонибҳо дар соҳаи амният мебошад. дар ин зимн ҷонибҳо роҳҳои таҳкими робитаҳоро дар соҳаи амният баррасӣ намуда, ҷиҳати таҳкими минбаъдаи шарикии самарабахши ду кишвар дар ин ҷода дар заминаи дуҷониба ва ҳам дар доираи сохторҳои байналмилалӣ ва минтақавии ҳамкории бисёрҷониба изҳори назар карданд. дар ҷараёни мулоқот оид ба масъалаҳои муҳими рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ мубодилаи ҳамаҷонибаи афкор сурат гирифт. ба вазъи кунунии низомиву сиёсии Афғонистон ва дурнамои рушди он диққати махсус дода шуд. дар ин зимн сарвари давлати мо бо изҳори нигаронӣ дар бораи рушди хатарзои вазъ дар ин кишвари ҳамсоя, аз ҷумла дар минтақаҳои ҳаммарз бо Тоҷикистон андешаронӣ карда, вазири мудофиаи кишвари дӯсти Чинро дар бораи чораҳои аз ҷониби Тоҷикистон дар самти тақвияти ҳифзи сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва дар маҷмӯъ иқтидори мудафиавии он андешидашаванда дар ҷараён гузоштанд. таъкид гардид ки якбора бад шудани вазъи низомиву сиёсӣ дар минтақаҳои шимолӣ ва шимолу шарқии Афғонистон боиси афзоиши шиддат мегардад ва ин ҳолат ба вазъи умумии таъмини амнияти минтақавӣ таъсири манфӣ мерасонад. дар ин робита ҳамкории зичу ҳамгироии хадамоти дахлдор ва сохторҳои махсуси ду кишвар зарур шумурда шуд. инчунин аҳамияти мусоидати ҳамаҷониба дар самти пешрафти раванди гуфтушуниди байни афғон махсус таъкид гардид. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳамоиши чоруми кишварҳои минтақаи Осиёи марказӣ оид ба тағйирёбии иқлим дар доираи 20-солагии маркази экологии минтақавии Осиёи марказӣ доир гардид. дар кори ҳамоиш намояндагони кишварҳои аъзо иштирок карданд. гузориш дар ин хусус. дар оғози кори конфронс роҳбарияти кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуда аз нақши созгор ва кӯшишҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли муаммоҳои экологӣ на танҳо минтақа, балки кулли сайёра ва пешниҳодҳои судманди кишвар зикр намуда, кори конфронс ва натиҷаҳои ба даст омада аз онро созгор барои кишварҳои аъзо арзёбӣ намуд. тибқи муқаррарот ва нақшаи баргузории ҳамоиш, иштирокдорон маърузаҳои хешро пешниҳод намуданд ва бино бар вазъияти маъмули имрӯзи ҷаҳон, аниқтараш вазъи эпидемиологӣ, намояндагони шарикони рушд ва як қатори иштирокчиёни ҳамоиш ба таври мустақим видеоӣ баромад намуда, кори конфронсро пайгир буданд. дар рафти маърузаҳои иштирокчиёни ҳамоиш ки тариқи видеоӣ ба таври мустақим сурат гирифт, дар рӯзи аввали чорабинӣ гуфта шуд ки таъсири ногувори тағйирёбии иқлим солҳои охир дар кулли кишварҳои сайёра бар аъло дида мешавад ва ин ҳама кишварҳоро ба кӯшишҳои ҳамгироёна бо диди сабзу ояндаи устувор дар самти ҳалли муаммоҳои экологӣ, хусусан тағйирёбии иқлиму мутобиқнамоии соҳаҳои ҳаётии ҷомеа даъват менамояд. дар ин росто кишварҳои Осиёи марказиро ки дар раванди тағйирёбии иқлим мамлакатҳои осебпазир арзёбӣ мегарданд. бо изҳори назарҳо ва пешниҳоди маърузаҳои ҳозирин ва иштирокдорон тариқи видеоӣ тавассути пахши мустақим ва умед ба натиҷаҳои судманд аз ҳамоиш, кори рӯзи аввали конфронс ҷамъбаст гардида, ҳамин гуна конфронс дар рӯзи дуввум бо баргузории ҳамоиши сатҳи баланд кори худро идома дод. дар ин рӯз дар конфронси чоруми кишварҳои минтақаи Осиёи марказӣ оид ба таъсири тағйирёбии иқлим, намояндагони 5 кишвари Осиёи марказӣ Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Узбекистон ва Туркменистон ки намояндаи ин кишвар бинобар вазъи эпидемиологӣ тариқи видеоӣ мустақим иштирок ва суханронӣ намуд.
дар ҳафти маъруза намояндагони кишварҳои минтақаи осиёи марказӣ аз нақши созгору талошҳои ҳамгироёнаи ҷумҳурии тоҷикистон, хусусан президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳаллу фасли муаммоҳои экологӣ дар минтақа изҳори хушнудӣ намуда, иброз доштанд, ки кишварҳои осиёи миёна дар ҳамбастагиву ҳамфикрии якдигар метавонанд муаммоҳои ба миён омадаро дар самти иқлиму экология баррасӣ ва чораҷӯӣ намоянд. аз он сабаб ки проблемаҳои экологӣ сарҳад надорад, моро мебояд барои рушди имрӯзу ояндаи сабзу устувори кишварҳои минтақаи осиёи марказӣ кӯшишу талошҳои бештару беҳтар намуда якдилона кор барем, то аз хатару паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим дар амон бошем, зикр намуд раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Шерализода Баҳодур зимни маърузаи хеш. Ҳамин гуна во музокираву муколамаи иштирокдорони ҳамоиш миёни кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва маркази экологии минтақавии осиёи марказӣ созишнома имзо гардид. дар дораи ин созишнома ҳар як кишвари аъзо аз натиҷаҳои корҳои иҷрошуда ба ҳамдигар иттилоъ пешниҳод менамоянд. бо имзои ин созишнома иштирокдорони ҳамоиши чоруми кишварҳои минтақаи осиёи марказӣ оид ба тағйирёбии иқлим дар душанбе аз кори худ натиҷагирӣ намуда ҳамоишро ҷамъбаст карданд ва ҳар як иштирокчӣ умед бар он баст, ки натиҷаи ин конфронс барои кишварҳои минтақаи осиёи марказӣ дар амалӣ намудани ҳадафу нақшаҳои судманд оиди тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба кишварҳо самарабахш хоҳад буд. дар ҳамаи 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бобати ҷилавгирӣ аз панҷшавии бемории сироятии COVID-19 тадбирҳои фаҳмондадиҳиву профилактикӣ ба таври ҳамешагӣ ба роҳ монда шудааст. сокинон низ дарк карданд, ки танҳо риояи меъёрҳои пазируфташуда ва иҷрои бечунучарои тавсияҳои мутахассисон метавонад аҳолиро аз сироятёбӣ эмин нигоҳ дорад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони минтақавии мо аз шаҳри Хуҷанд. бо мақсади пешгирӣ аз бемории COVID-19 дар шаҳри Сарошан таҳти назорати мутахассисони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр чораҳои зарурӣ андешида корбарӣ пурзур карда шудааст. ҳар субҳ ва бегоҳ аъзоёни ситод таҳти роҳбарии сардухтури марказ доир ба натиҷаҳои ҳаррӯза мубодилаи афкор намуда баробари дарёфти макони панҷшавии ин вабои аср дар маҳаллаву деҳот корҳои безараргардонӣ гузаронда мешавад. аз тарафи мо якҷоя бо ёрии мақомотҳои болои ҳукумати шаҳр ва дигар муассисаҳои давлатӣ ҳама корҳоро ба анҷом расонида истодаем, ки то ки сатҳи беморӣ ба қайдгирии он паст шавад. аз ҷумла дар худи маркази мо гурӯҳҳои безараргардонӣ ташкил карда шудаанд, ки ҳангоми ба қайдгирии ҳодисаҳои нави илтиҳоби шуш, ковид, бемории ковид дарҳол барои муайян кардани манбаъ алоқамандон ва гузарондани безараргардонӣ дар манбаъ равона карда мешаванд. дар асоси нақшаи корӣ ва муроҷиати шаҳрвандону ташкилоту муассисаҳо ҳамарӯза аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии дезинфексияи профилактикии шаҳри Сарошан низ корҳои безараргардонӣ мунтазам гузаронда мешавад. барои дар ҳудуди шаҳру ҷамоатҳои деҳот нигоҳ доштани вазъи эпидемиологӣ маҳз саҳми муассисаи мазкур назаррас мебошад. имрӯз дар анбори ин коргоҳ миқдори калони маводи безараргардонӣ мавҷуд буда муассиса дар асоси шартнома бо ташкилоту муассисаҳо ва аҳолӣ хизмати саривақтӣ мерасонад. муассисаи давлатии дезинфексияи шаҳри Сарошан ман ҳамчун роҳбар дар давоми 6 моҳи корӣ мо зиёда 850 000 метри квадратӣ дезинфексия яъне безараргардонӣ мекунем, ки аслан бо воситаи маҳаллҳои безараргардонии алмадез, гибхайз калти, гибхайз натри безараргардонем, ки дар давоми 6 моҳ аслан мо кӯчаи бозорҳои марказӣ, шоҳраҳои абрешин ва бозори гӯштингир, ки дар шаҳр зиёда аз 12 бозор аст, қариб ҳар моҳ муассисаи мо ба воситаи шаҳрномаи тарафайн мо безарар мегардонем.
дар беморхонаи марказии шаҳри сарошан тамоми чораҳои зарури андешида шуда дар анбори он ҳама намуди дорвориҳо, либосҳои махсус ва дигар таҷҳизоти лавозимоти зарурӣ дастрас ва дар ҳолати зарурӣ фаровон истифода хоҳад гашт. айни замон 27 нафар бо нишонаи бемории илтиҳоби шуш ва коронавирус дарёфт ва дар беморхонаи сироятии шаҳр таҳти назори табибон қарор доранд. аз тарафи табибон ва ҳамширои шафқат ҳамарӯза барои кӯмак ба масъҳои кац ҳамарӯза зиёда аз 70-80 нафар табибон ва ҳамширои шафқат барои гардиши хонагӣ равон карда шудаанд. гузашта аз ин дар беморхонаи марказӣ дар ҳамаи шӯъбаҳо эълонҳо неста монда шудааст ки бе риояи қоидаҳои беҳдоштӣ аз ҷумла бастани ниқоб, аз ҷумла нигоҳ доштани фосила, тоза доштани дастон, истифодаи антисептик дар ҳамаи шӯъбаҳо хуб баромонда шудааст. аз ҷониби кормандони муассисаҳои кӯмаки аввалии тиббии санитарӣ бошад ҳар рӯз гардиши хона ба хона пурзур карда шуда яке аз роҳҳои муайян кардани бемориҳои болозикр маҳз дар натиҷаи гардишҳои табибони марказу хонаҳои саломатӣ дарёфт ва ба табобат фаро гирифта мешаванд. имрӯзҳо баҳри пешгирии бемории нави сироятии коронавирус COVID-19 аз тарафи муассисаи кӯмаки аввалии тиббии санитарӣ корҳои пешгирикунанда ташвиқотӣ тарғиботӣ пурзур намуда шуда истода ҳама рӯза гардиши хона ба хона зиёда аз 30,000 нафарро ташкил медиҳад. баҳри пешгирии ин беморӣ ҳоло дар марказҳои саломатии деҳот зиёда аз 19 марказҳои саломатии деҳот ва 29 бумгоҳҳои тиббӣ фаъолият мебаранд. зикр кардан ҷоиз аст ки дар шаҳри сарошан маҳз дар натиҷаи ҳамкории дастаҷамъонии мақомоти зикршуда вазъи эпидемиологӣ дар ҳолати хуб буда дарёфту ба табобату назорат фаро гирифтани беморон мувофиқи матлаб ба роҳ монда шудааст. вазорати корҳои хориҷӣ аз густариш ёфтани ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои шарик ва созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ хабар дод. вобаста ба боло рафтани нуфуз ва эътибори байналмилалии кишвар имсол Тоҷикистон дар ду созмони бузурги минтақавӣ созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳнумаи амнияти дастаҷамъӣ раёсатро ба уҳда дорад ва пойтахти кишвари мо мизбони нишасти ҷашнии шӯрои сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ба муносибати 20-солагии таъсиси он ва нишасти шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳнумаи амнияти дастаҷамъӣ хоҳад буд. ин нукта дар нишасти хабарии вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид шуд. вобаста ба густариш ёфтани муносибати дуҷониба ва бисёрҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон роҳбарияти вазорати корҳои хориҷӣ гуфтанд ки то 1 июли соли 2021 шумораи кишварҳое ки бо ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои дипломатӣ барқарор намуданд ба 179 адад расидааст. дар давраи ҳисоботӣ робитаҳои дипломатӣ бо Тринидад ва Тобаго барқарор шуданд. дар нишаст ҳамзамон доир ба рӯйдодҳои муҳими сиёсӣ дар сатҳи байналмилалӣ ва имзои санадҳои муҳим байни давлатҳои дӯст ва мустаҳкам намудани муносибатҳои дипломатӣ бо дигар кишварҳо маълумот дода шуд. роҳбарияти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бо натиҷагирӣ аз фаъолияти нимсолаи аввали соли 2021 доир ба дастовардҳо ва нақшаҳои ин сохтори илмии кишвар дар оянда дар доираи нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон маълумот пешниҳод карданд. ба тасвиб расидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидани лоиҳаи қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи стратегияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм, технология ва инноватсия барои давраи то соли 2030 ва барномаи давлатии тайёр кардани кадрҳои сатҳи баланди илмӣ барои солҳои 2021-2030 аз дастовардҳои муҳими Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ арзёбӣ карда шуд. ба таъкиди роҳбарияти ин сохтори бонуфузи илмии кишвар тасдиқи ин се ҳуҷҷати муҳим бо татбиқи босамар имкон медиҳад ки рушди тамоми бахшҳои илм дар ҷумҳурӣ таъмин гардад ва ҳамзамон проблемаҳои соҳа ба таври бояду шояд ҳалли худро пайдо созанд. зеро дар шароити ҷаҳонишавӣ пайвасти илм ба истеҳсолот аз кадрҳои болаёқат ва заминаи хуби ҳуқуқӣ вобастагӣ дорад.
дар ҷараёни нишаст масъулин аз мусоидати ҳаматарафа ба идома додани корҳои илмию таҳқиқотии бунёдӣ ва амалӣ инчунин коркарди лоиҳаҳои нави илмӣ хабар доданд. дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳамчун муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти баъд аз муассисаи олии таълимӣ мебошад, феълан 3824 нафар донишҷӯ ва магистрантон таҳсил мекунанд. дар соли таҳсили 2020-2021 академияи мазкуру 850 нафар донишҷӯёну магистрантон хатм намуданд ки аз шумораи умумии хатмкунандагон 315 нафарро маълумоти дуюм ва 535 нафарро бакалавру магистрант ташкил медиҳанд. дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ роҳбарияти академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд. вобаста ба фаъолияти донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии хизматчиёни давлатии академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли равон гуфта шуд ки дар давраи ҳисоботӣ 21 курс бо ҷалби 1238 нафар шунаванда аз ҷумла 307 нафар занон ташкил ва баргузор карда шудааст ки шумораи шунавандагон дар муқоиса ба ҳамин давраи соли равон беш аз 50% зиёд мебошад. фурудгоҳи байналмилалии душанбе имсол ба зиёда аз 337 000 нафар мусофир хизмат расонидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 23 000 мусофир ё 74% зиёд мебошад. чунин зикр намуд директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон икром субҳонзода имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон дар шаҳри душанбе. мавсуф афзуд ки миқдори умумии бор ва почтаи қабул ва интиқолгардида дар ин давра тавассути фурудгоҳи байналмилалии душанбе беш аз 535 тоннаро ташкил дод ки ин омор нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 153 тонна ё беш аз 40% зиёд аст. хатсайрҳои хизматрасонида 1841 ададро ташкил доданд ки ин омор дар қиёс ба ҳамин давраи соли сипарӣ гардида 346 адад зиёд мебошад. инчунин имсол дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе 59 ҳолати ба таъхир гузоштани парвозҳо ба қайд гирифта шудааст. ҳамзамон зикр гардид ки дар ин давра даромади фурудгоҳ беш аз 170 миллион сомонӣ ва хароҷот зиёда аз 147 миллион сомониро ташкил додааст. ҷиҳати истифодаи пурраи иқтидорҳои истеҳсолӣ, таъсиси корхонаҳои нав, фароҳам овардани ҷойҳои корӣ, бартараф намудани монеаҳои рушди соҳибкорӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, истифодаи самараноки замин ва дар ин замина ба роҳ мондани содироти маҳсулоти истеҳсолгардаи ватанӣ айни замон дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе сохтмони 12 адад корхонаҳои истеҳсолӣ бомаром идома доранд. дар ин бора зимни нишасти матбуотии роҳбарияти ноҳияи Шоҳмансур сухан рафт. ба таъкиди масъулон баробари ба кор андохтани корхонаҳои мазкур ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва содироти он ба мамлакатҳои хориҷи кишвар ба маротиб зиёд гардида зиёда аз 3250 нафар шаҳрвандон бо ҷойҳои нави корӣ таъмин карда мешаванд. дар ҷараёни нишаст доир ба хизматрасониҳои муассисаҳои нақлиёти автомобилӣ, дастовардҳои соҳаи фарҳанг, маориф, тандурустӣ ва варзиш дар нимсолаи аввали соли 2021 ба намояндагони васоити ахбори омма маълумоти дақиқ пешниҳод карда шуд. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тибқи нақшаи чорабиниҳои тасдиқ гардида давоми 3 сол дар ноҳияи Сино 1675 адад чорабинӣ ба нақша гирифта шуда, иҷрои он то инҷониб 1592 ададро ташкил медиҳад ки 95.4% нақшаи 3 соларо дар бар мегирад. дар ин бора имрӯз роҳбарияти ноҳияи Синои шаҳри Душанбе зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ доданд. ба иттилои масъулин дар ин давра дар ноҳия 1295 адад бинову иншоот бо энергияи гармӣ таъмин карда шуданд. тавре иттилоъ дода шуд дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 206 адад коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият доранд ки дар онҳо истеҳсоли 72 намуди маҳсулот ба роҳ монда шудааст. дар моҳҳои январ-июни соли 2021 аз ҷониби корхонаҳои саноатии ноҳия дар маҷмӯъ ба маблағи 486.4 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардид ки нисбат ба соли 2020 ба маблағи 99.4 миллион сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиши он 121.9%-ро ташкил медиҳад.
мавзӯи дигар. барои саҳмгузории бештар дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат деҳқонони ноҳияи кӯҳистони Сангвор талош доранд ки истеҳсоли картошкаро афзун созанд. хоҷагидорон дар асоси дурнамои солона дар мавсими ҷорӣ майдони киштро низ васеъ намуданд. нашъунамои ин зироат дар ин шабу рӯзҳо хоҷагидоронро барои гирифтани ҳосили баланд дилгарм кардааст. Фазлиддин Муҳаббеков мавзӯъро шарҳ медиҳад. дар ноҳияи Сангвор баҳри иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати афзун намудани истеҳсоли картошка аз тарафи кишоварзони ноҳия бо ҷалби хоҷагиҳо ва аҳолӣ тамоми чораҳои дахлдор роҳандозӣ гардиданд. сокини ноҳия ки беш аз 90% онҳо дар деҳот истиқомат менамоянд, моҳияти дастурҳои мазкурро амиқан дарк намуда баҳри зиёд намудани маҳсулоти меваю сабзавот бахсус картошка ки сарчашмаи асосии даромади онҳоро ташкил медиҳад заҳмат мекашанд. нақшаи дурнамо 98 гектар киштии картошка ба роҳ мондагием мо дар ҳамаи шакли хоҷагӣ пурра бар зиёд нақшаро мо иҷро кардагием. нашъунамо аллакай хуб аст. кишти картошка нисбати соли гузашта 30 гектар зиёд мебошад. имрӯзҳо дар тамоми қаламрави ҷамоати деҳои чиллара ҷамъоварии хӯроки чорво ва галладонагӣ шурӯъ шудааст. мардум барои зимистонгузаронӣ тайёрӣ дестоданд. аллакай 70% хӯроки чорворо ҷамъоварӣ карданд. кишоварзон имсол тибқи нақшаи дурнамо дар майдони 1520 гектар ғалладона, 1117 гектар картошка, 214 гектар сабзавот, 52 гектар хӯроки чорво гузаронида 19 гектар боғҳои нав бунёд намуданд. заминҳои кишоварзии ноҳия пурра ва самаранок истифода бурда шуда қисми зиёди заминҳои корами обӣ кишти картошка ва сабзӣ гузаронида шуданд. ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ дар нимсоли аввали соли ҷорӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ 7,6 миллион сомониро ташкил намуд ки ин нишондиҳанда нисбати соли 2020 598,600 сомонӣ зиёд мебошад. ин шабрӯз хоҷагидорони ноҳияи Сангвор дастурҳои пешвои миллатро бобати самаранок истифода намудани ҳар як ваҷаб замин амиқан дарк намуда баҳри парвариши маҳсулоти киштнамудаи хеш дастҷамона талош меварзанд. Парсол 20 сотих картошка кишт кардем. Истеҳсоли картошка то 18 тоннара истеҳсол кардем. мо ҳамасола кӯшиш мекунем ки истеҳсоли картошкаро ва дигар намуди зироатҳоро дар хоҷагии деҳқонӣ дар зиёд иҷро намудем. ғайр аз замин кори хоҷагии деҳқонӣ яъне ва замин дигар кор гар намекунем. мо ҳамеша аз қонунҳои президенти кишвар самаранок истифода мебарем ва мо медонем ки ояндаи имрӯзи мо ҳамин заминҳо ҳастанд. ҳаз кардем ки пурра мо 12 тонна картошкаро ба шаҳри Душанбе бурдем. зиндагиро пурра таъмин кардем. оянда ҳам кӯшиш мекунем ки истеҳсоли картошка ва дигар зироатҳои кишоварзиро баландбардорӣ ҳосил накунем ва зиндагиро рӯз ба рӯз сол ба сол беҳтару хубтар мегардонем. нашъунамои ҳосили картошка дар мавсим имсола кишоварзонро ба ҳосили фаровон умедвор менамояд. умед аст ки кишоварзони ноҳияи Сангвор бо ҳосили ба даст овардаи худ дар ғанӣ гардондани бозорҳои ҷумҳурӣ бо маҳсулоти картошка саҳми назараси худро мегузоранд. тибқи нақшаи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай 28 июл дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои вазирони мудофиаи кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор мегардад. вазири мудофиаи ҷумҳурии халқии Хитой генерал-полковник Вэй Фенхе бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оварда ҳамзамон дар кори ҷаласаи шӯрои вазирони мудофиаи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай иштирок менамоянд. ба пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ҳамчунин вазирони мудофиаи ҷумҳурии Ҳиндустон, Қазоқистон, Қирғизистон, ҷумҳурии исломии Покистон, Федератсияи Россия, Узбекистон ва Беларус, ҳамчунин котиби генералии созмони ҳамкории Шанхай ва роҳбарияти кумитаи иҷроияи маркази минтақавии зидди террористии ин созмон ташриф меоранд. гузориши ҳамкорони мо. дар вазорати мудофиаи мамлакат аъзои шӯрои давлатии ҷумҳурии халқии Хитой вазири мудофиаи ин кишвар генерал-полковник Вэй Фенхеро вазири мудофиаи кишвар Шералӣ Мирзо истиқбол гирифт. дар ҷараёни вохӯрӣ вазирони мудофиаи Тоҷикистону Чин доираи васии масъалаҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи муносибатҳои низомиро дар самти ҳамкориҳои ҳарбӣ техникӣ баррасӣ намуда вобаста ба санаду созишномаҳои ҳуқуқӣ ки қаблан дар доираи муносибатҳои низомӣ миёни вазирони мудофиаи ҳарду кишвар ба мувофиқа расидан мубодилаи афкор сурат гирифт. ҳамзамон таваҷҷӯҳи зиёд ба вазъи кунунии давлати исломии Афғонистон
مسائل تأمین بخطری در منطقه آسیای مرکزی و عاید به دیگر مسئله‌های امنیتی در سمت مبارزه مشترک ضد تروریستی مراغ ظاهر کرده شد. تأکید کردن به مورد است که در دایره آمادگی به برگزاری جلسه نوبتی شورای وزیران مدافع دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای همچنین واخوری دوجانبه وزیر مدافع تاجیکستان با وزیر مدافع جمهوری اسلامی پاکستان پرویز خطک برگزار گردید. باید خاطررسان نمود که روز 28 ایول سال 2021 در شهر دوشنبه جلسه نوبتی شورای وزیران مدافع دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار می‌گردد که در آن وزیران مدافع جمهوری‌های هندوستان، قزاقستان، قرقیزستان، جمهوری مردمی چین، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه، جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان، بلاروسیه، کاتب گنرالی سازمان همکاری شانگهای و دیرکتوری کمیته اجرایی مرکز منطقوی ضد تروریستی این سازمان اشتراک می‌نمایند. از روی نقشه و طبق برنامه برگزاری جلسه در نظر است که وزیران مدافع مسائل وابسته به تقویت همکاری‌های بین همدیگری در دایره سازمان همکاری شانگهای، وضع کنونی منطقه و جهان، تأمین امنیت و ثبات در افغانستان و مرزهای آن با دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای و دیگر مسئله‌های مربوط به روزنامه جلسه را بررسی خواهند نمود. همزمان مسائل وابسته به آمادگی و برگزاری مشق‌های مشترک ضد تروریستی قواهای مسلح دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای که سال روان تحت عنوان رسالت صلح‌جویانه 2021 در حدود یکی از دولت‌های اعضای این سازمان دایر می‌گردد مورد محاکمه قرار داده می‌شود. در نظر است که ضمن جنبست و نتیجه‌گیری نمودن جلسه وزیران مدافع کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای از جانب اشتراکچیان آن بیانیه مشترک به امضا رسانیده خواهد شد. باید تذکر داد که موضوع حل طلب جامعه از بین بردن ظهورات نامطلوب در منطقه از جمله تروریسم و اکستریمیسم همچون مسئله نگرانی کننده بشریت که در دایره تشبس‌های دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای تطبیق کرده می‌شوند در محور توجه راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند و در دایره ریاست کشور ما در این سازمان جهانی در این سمت تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. برگزاری جلسه های سطح بلند سازمان همکاری شانگهای و تشریف مهمانان زیاد از کشورهای خارجی نمایندگان والامقام دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای شهادت از آن می‌دهد که جانب تاجیکستان در دایره دوره ریاست در سازمان همکاری شانگهای بر رشد توسعه بیشتری دولت‌های اعضای سازمان در تمام ساحه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی منطقه و جهان اهمیت اولین درجه ظاهر نموده خواستار حل هر چیز زودتر مشکلات عمده منطقوی و بین المللی می باشد. پوشیدن است که سال از سال یکی از هدف‌های استراتژی دولت و حکومت جمهوری یعنی تامین امنیت عضوقواری کشور در عمل تطبیق گردیده نسبت به سالهای قبلی در بازارهای وطنی ارزانی و فراوانی محصولات کشاورزی مشاهده کرده می شود. در این روند بازرگانان شهر اصفهان سهمی کلانی گذاشته امروز از محصول دستی ایشان ساکنان بهره‌ور می گردند. کооперативи استحصالی کشاورزان نوگیلم از زمره خوجگی‌های سرسوهای این شهری صنعتی بوده عین حال اهل زحمت آن با جمع‌آوری سبزوات از جمله پمیدور مشغول می‌باشند. ادامه موضوع در تهیه همکاران ما. در کооператیو تجارتی کشاورزان نوگیلم شهر اصفهان با استفاده از تخم و کوچت‌های نوعی سرحاصل پمیدور، رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی و آب و آذوقه‌دهی سری وقتی موفق گردیدند که از میدان کشت این نمود سبزوات حاصل با صفت و فراوان پرورش نمایند و اینک معرکه جمع‌آوری حاصل پمیدور سر شد. سهامداران کооператیو تجارتی کشاورزان نوگیلم سال جاری با مساحت زیاده از 60 هکتار کشتی پمیدور گذراندند که من خیلی که هم دیده شدین نشونامای پمیدور خوب بوده حاصل خودداری آغاز یافت. کشتی پمیدور در اساسی طلبات اگروتکنیکی 12 نمودی پمیدور کشت کرده شد که اساساً 8 نمودی آن و وابسته به کارکردی تکنیکی پمیدور وابستگی دارد. خواجگی امسال باید نزدیک 1,000 تن پمیدور به کارخانه کارکرد شهر اصفهان و شهر خوجند گسیل نمود. از آن جمله شرطنامه با کارخانه کارکرد میوه سبزیجات صوفی وطن، زاویه کنسروری برای ذکر خوجه سالف
و جمعیت سهامی سردریای شهر خوجند و کابینت کنسربراری شهر خوجند بسته شده است که اصلا نوع پمیدوری که برای استحصال خمیری پمیدور و افشوری پمیدور ضرورت دارد کشت کرده شده است. در کارخانه کنسروبراری صبحی وطنی شهر اسفره تصمیم گرفتند که در موسم سال جاری بیش از 30 نامگاه کنسروهای میوگی و سبزیجاتی استحصال نمایند. حالا کارخانه حاصل پمیدور را از کوپراتیو کشاورزانی نوگلیم قبول کرده کارکرد کرده ایستاده است. بنا به گفته سروری کارگاه امروزها برای رسیدن به این مقصد تمام امکانات و شرایط ها فراهمند. دستگاه و تجهیزات استحصالی از تامین خوشصفت برآورده شدند و ظرف و سرپوش ها به مقدار ضروری ذخیره گردیدند. برای خریداری اشیاء خام کیها با خواجگی‌های باغپروری و سبزیجاتکاری شهر و نواحی مختلف ولایت سوق و ناحیه‌های تابع مرکز عهدنامه‌ها به امضا رسیدند و برای صادرات محصولات به کشورهای روسیه و قزاقستان اینچنین آلمان زمینه‌های استوار گذاشته شدند. در ناحیه واسع با مقصد افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی با استفاده دادن ثمرناک آب و زمین‌های کارم از جمله استفاده زمین‌های نزد حولگی دقت اولین درجه ظاهر می‌گردد. در سمت استفاده ثمرناک قطعه‌های زمین‌های نزد حولگی، ذخیره مواد آذوقه‌واری، چاره‌بینی‌هایی که از جانب شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه گذرانیده شدند نتیجه‌های خوب دادند، میگوید همکار ما خواجه نظریف. در دهه زرکورون جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایس فی ناحیه واسع عائله یوسفوف حاصل قطعه زمینی نزد حولگیشان را جمع‌آوری می‌نمایند. پامیدور و قلنفور نمودهای گوناگون کبودی‌ها این هم محصولات همین زمین بوده از جهت اکولوژی تازه میباشند. زمین نزد حولگی منزل استقامتی این عائله همگی 3 سوتیق را تشکیل داده برای سرحاصل گشتن آن تدبیرهای ضروری را عملی گردانیدند. در پرورش محصولات ها همه اعضای عائله مهنت کردند. آنها میگویند که با استفاده ثمرناک و تامین سریع زمین با غذا این سال حاصل خوب به دست آوردند. این عائله حاصل از زمین نزد حولگی جمع آوردهشان را کارکرد میکنند. از محصولات های آن برای ذخیره زمستان شربت و نوشابه ها و محصولات های کنسرو کرده شده تیار می نمایند. در این سفرگل کورس مخصوص را ختم کرده در تیار نمودن محصولات کنسرو شده قاعده های معین شده را رعایت می نماید. وقتی که همین میوه‌ها پختن شد کردن موزنوی دیگر همه میوه‌ها شربت تیار میکنیم، کمپوت تیار میکنیم برای ذخیره زمستون. من از پختن میوه‌ها که بود کشید با این سبزیجات‌ها چسکای نزد حولگیمان پمیدور، بادمجان، سیب، پیاز، قلنفروی نمی برگری همه همیار مثلا در همی چسکای حولگی خدمت میشه و همیار اما با این همی خواهرک مداره نشون میکنیم برای آینده خودش. این همه اینری همی زنهای دیگوت هست باید که برای همی زمستان تیاری کنیم انجام کنیم برای زمستان گذرانی. در این عائله فرزندان در روحیه مهنتی به کمال رسیدند. نگاره در برابر به کار مادرش کمک رسانیدن نازکی های این هنر را می آموزد. من کوشش دارم که هنرهای مادرم را از خود کنم و امروز از خودای بسیار کارهایش می‌برایم. در ناحیه واسع این شب و روزها جمع‌آوری حاصل زمین‌های نزد حولگی و ذخیره خوراکواری ادامه دارند. در این شعبه کاربازان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی این ناحیه تدبیرهای عملی را راه اندازی کرده است. در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به ذخیره نمودن 2 ساله شهروندان از قبیل موادهای کشاورزی یعنی لوبیاگی‌ها و دانگی‌ها، محصولات پالایزی یعنی ذخیره نمودن در نمک خوابانده شده پمیدور و بادورین، محصولات های میوگی سهم ارزنده و تبلیغات تشویقات خودشون را برده ایستادند. امروز ما شاهد حال هستیم که در جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایس از زمین های نزد حولگی خودشون ثمرناک استفاده برده محصولات پالایزی خودشون را برای نمک خواباندن محصول دستی خودشون را ذخیره نموده ایستادند.
امروز در همه جماعت شهرک دهات همین ذخیره نمودن کنسرو کنونی که اعصاب زنان و بانوان هستند در سطح بلند رفته ایستادند، چون که در حالتی که ذخیره میکنن یا که نظر دیدن میکنیم در هر یک خودجگی زیاده از 200-250 بانکت ذخیره کرده ایستادند. در اویلای یوسف مقصد دارند که هرچی تیزتر حاصل زمین را جمع‌آوری نموده آن را به کشت تکراری آماده سازند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. дар сурати истифодаи захираҳои мавҷуда дар мамлакат имконият мавҷуд аст ки солона зиёда аз 10 000 тонна моҳӣ истеҳсол карда шавад. ин нишондод барои таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат менамояд. моҳи парварони шаҳри турсунзода теъдоди кӯлҳоро аз 3 то 5 адад афзун намуда истеҳсоли гӯшти моҳиро барои таъминоти аҳолӣ зиёд менамоянд. ҳамкоронамон соҳибнур абдурасулов ва хуршед ҳалимов аз шаҳри турсунзода дар ҳамин бора гузориш медиҳанд. моҳӣ парварӣ яке аз самтҳои сердаромади соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта, талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти он хеле афзун аст. ҳамасола садҳо тонна гӯшти моҳӣ ва дигар маҳсулоти баҳрӣ аз хориҷи кишвар ворид мегардад ки нисбати маҳсулоти ватанӣ гаронтар мебошад. бо дар назардошти ин омил ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти парвариши моҳӣ барномаҳои махсуси давлатӣ қабул намуда барои инкишофи соҳа тадбирҳои амалӣ меандешанд. дар шаҳри турсунзода низ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ташаббуси соҳибкорони ватанӣ парвариши моҳӣ дар кӯлҳои худсохт ва дигар мавзеъҳои махсус ба роҳ монда шудааст. тӯли 4 сол ки мо ба моҳӣ парварӣ машғул ҳастем. ҳавзи моҳӣ парварӣ се намуд моҳӣ парвариш мекунем: беламур, сазан, талсалоб. масъалаи озуқавориш акнун гандуму бо сабус, бо кунҷара, бо ҳаму дар унҷа алаф дорем. бо як намудушам вайб дорем ки алаф мехӯрад. мо агар 1500-2000 та мебиёрем, камаш 2 кило 3 кило мешад ҳар якташ. 3 тонн кӯшиш мекунем ки ҳамун бозори шаҳри турсунзода ҳамун гӯшти моҳӣ қатъи таъмин мекунем. ба гуфтаи соҳибкорон парвариши моҳӣ низ масъулияти баландро талаб мекунад, зеро роҳ додан ба хатогӣ зимни нигоҳубини он ба талафоти моҳӣ сабаб мегардад. дар ин самт соҳибкорон пайваста аз таҷрибаи бойторон ва дигар мутахассисони соҳа истифода мебаранд. соҳаи моҳипарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи сердаромад буда, аз он ҷумла дар шаҳри турсунзода бо дастгирии раиси шаҳр мана соҳаи моҳипарвариро мо оғоз кардем. аллакай дар ҷамоаи турсун турчиёв хоҷагии деҳқонӣ аст ки 1.5 гектар кӯли моҳӣ дорад ва дар ин кӯли моҳӣ 3 намуд моҳӣ нигоҳубин карда мешавад ва чхеле ки дида истодаем хоҷагии деҳқонӣ ба кор шурӯъ кардааст. аллакай моҳичаҳо ҳастанд ва хоҷагии деҳқонӣ ваъда додааст ки ба рӯзҳои наздик барои таъмини аҳолӣ ва маҳсулоти гӯштӣ ба бозор мебаронем. амалӣ гаштани барномаи давлатӣ ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ мегардад аз фаъолияти пурсамари мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шаҳру ноҳияҳо ва соҳибкорони маҳаллӣ вобастагии калон дорад. иқдоми соҳибкорони маҳаллии шаҳри турсунзода ки дар оянда барои рушди соҳаи моҳипарварӣ нақшаҳои ҷолиб доранд, шоистаи дастгирӣ мебошад. гузориши соҳибнур абдурасулов, хуршед ҳалимов аз шаҳри турсунзода барои барномаи иттилооти Навид. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Бухтар дар ҳузури рӯзноманигорон нишасти хабарӣ баргузор гардид. дар ҷараёни нишаст фаъолияти ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи шаҳр дар 6 моҳи аввали соли 2021 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо. дар нишасти хабарии раиси шаҳри Бухтар Саломзода Сиҷоуддин, роҳбарони ташкилоту муассисаҳои шаҳрӣ, масъулони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мудирони шуъба ва бахшҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бевосита ширкат варзида ба суолҳои рӯзноманигорон посухҳои мушаххас гуфтанд. шаҳрдори Бухтар зимни нишасти матбуотӣ аз дастовардҳои 6 моҳи аввали соли 2021 ёдовар гашта, фаъолияти аксари соҳаҳоро хуб арзёбӣ намуд.
طبق اطلاع در سال گذشته 96 عدد انشاءات مورد استفاده بری قرار گرفته. سال روان باشد از 93 عدد انشاءات الکی 72 عددش بنیاد گردیده و مورد بهره برداری عموم قرار گرفته است که در مجموع اجرایش بندهای نقشه چوبینی‌های شهر وابسته به 30مین سالگرد استقلال دولتی 93.3% را تشکیل می‌دهد. یکی از دستاوردهای مهم و چشمرس در 6 ماهه اول سال 2021 این پایان یافتن کارهای ساختمانی بینای کالج اینوواسیونی، کارخانه صنعتی دارای مسئولیتش محدود باخترشیفر، کارخانه استحصال دوچرخه و جوراب، باغ درختان نادر، مرحله دوم کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعات، تجدید و ترمیم ورزشگاه پختکار، از نوسازی چهارراهه حاجی شریف، ساختمان بینای کمیته محله‌ها، از نوسازی بینای مأموری کارخانه دولتی فرعی نهالپروری و کابلیزورکنی، رنگوبار نمودن نمود ظاهری بیناهای بلندآشیانه و ساختمان بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 به حساب می رود. همچنین در ادامه نشست مطبوعاتی رئیس شهر پیرامون قامت افروختن بیناهای بلندآشیانه، سرعت گرفتن کارهای بنیادکاری و از نوسازی در گلگشت خیابان‌های حدود شهر و با این وسیله باز هم آباد و زیباتر گردیدن شهر باختر ابراز نظر نمود. گفته شد که امروز همه قوای مهنتی وابسته به اجرای سروقتی دستور و سفارش‌های رهبریت عالی مملکت بهر رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی شهر، افزون گردانیدن اقتدار استحصالی محصولات عضوخواری، به کار انداختن کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی و به این وسیله تأسیس دادن جایهای نوی کاری روانه گردیده است. همین است که امروز در شهر از 48 عدد کارخانه صنعتی فعالیت 40 تایش خنالبخش عنوان شده، هم در مهیا نمودن جایهای نوی کاری مساعدت نمودند و هم بازارهای گرد و اطراف را با محصولات با صفت استحصال گشته محلی تأمین نموده ایستادند. همین طریق در قسمت سوال و جواب روزنامه‌نگاران به سوالهای گوناگون خواجگی خلق شهر داخل کرده با رئیس شهر اوید به غیرقانونی تأسیس دادن ایستگاه‌ها از حساب کانال راه‌های ماشینگرد، تنبشوی نقلیات‌ها در نزد بازارها، بنیاد راه‌های زیرزمینی در گذرگاه‌های سیرآدم، برقرار نمودن کارخانه‌های صنعتی، رعایت وضع سانیتری در آشخانه و طربخانه‌ها، کم بودن شماره حوض‌های شناوری، تأسیس باغ‌های زمانوی استراحتی و امثال این سوال‌ها پیشنهاد نموده جواب‌های مشخص گرفتند. дар шаҳри кӯло ба монанди дигар минтақаҳои мамлакат довталабони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супидонои китоб аст марҳила ба марҳила зиёд мегарданд. ин равандро таҳлилгарон аз нуфузи барҷаста касб кардани озмуни мазкур дар миёни қишрҳои гуногуни ҷамъият арзёбӣ мекунанд. хабарнигорони мо дар ҳамин бора иттилои бештар доранд. дар шаҳри кӯло ба даври дуюм рохат гирифтани беш аз 400 нафар иштирокчӣ дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супидоноӣ аз маҳбубият касб кардани ин озмун дар байни аҳолӣ ва рӯ ба китобхонӣ овардани шаҳрвандон далолат мекунад. бештари довталабонро наврасону ҷавонон ташкил медоданд ки аксари онҳо дар номинатсияи хондан ва азбар кардани адабиёти бачагона иштирок доштанд. фуруғи супидоноӣ ки бо ташаббуси ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳандозӣ гардааст, ин дар шаҳри кӯлоб як маҳбубияти худро ёфтааст. барои ҳамин имсол даври дуюми фуруғи супидоноии китоб аст дар шаҳри кӯлоб 421 нафар довталабонро дар бар мегирад. аз ҳамин 421 нафар довталабон 26 нафар калонсолон, 82 нафар ҷавонони донишгоҳи давлати шаҳри кӯлоб ва дигар донишгоҳҳое ки дар шаҳри кӯлоб ҳастанд онҳо ба ҳисоб мераванд. ва имсол боқимонда ҳамаи дар ҳамон номинатсияҳои бачагона бисёртар аз муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти кӯлоб ширкат меварзанд. мо дар ин узмун азёни ҳакамонро аз беҳтарин шахсиятҳо мондаем ва онҳо ман боварӣ дорам аз ино ки ба дониши ҳар як иштирокчии озмун баҳои аниқу дақиқ медиҳанд. азбаски шумораи иштирокчиён хеле зиёд буд, давоми 2 рӯз довталабони номинатсияи хондан ва азбар кардани адабиёти бачагона назди ҳакамон баромад карданд. ҳакамон вобаста ба талаботи озмун ба омодагии ҳар як довталаб аҳамият дода, бештар аз адабиётҳои тавсияшуда ва адабиёте ки довталабон пешниҳод карда буданд суолу ҷавоб мекарданд. қисми зиёди иштирокчиён хеле фаъол буданд. осори мутолиашудаи ман зиёда аз 100 китоб, 260 афсона, 145 ҳикоя, 60
латифа, 70 чистон, 40 тезгӯяк ва 100 панд و 100 зарбулмасал ва инчунин мисраҳои шеъриам 3000 байт 3000 мисраро ташкил медиҳад. من امروز در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت ورزیدم و سزا جای نمایان گشتم. من بیش از 120 تا کتاب خوندم، 120 تا شعر میدانم و 100 تا زنبور مثل، 100 تا چیستان و 50 تا لطیفه میدانم. امسال برای اشتراک در آزمون شماره کلانسالان نیز زیاد شده است و در نامیناسیاهای گوناگون شرکت ورزیده نمونه عبرت جوانان گردیده ایستادند. سال دوم است که در این آزمون کلانسالان اشتراک میکنند و یعنی نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک میکنند و تاثیر این آزمون به نهایت زیاد است. مثلا در یک هفته من شخصا 3 اثر مطالعه کردم، مثلا زنان سبزبهار گلخرس صفیه و 3 روز یک بهار ستار ترسان، تیرمار جلال اکرامی. خلاصه هر 3 این اثرها درباره تاریخ هم باز به خوبی همین در آزمون در این است که مثلا خوانندگان مکتب با جشن‌های ملی ما مثلا جشن صده و مهرگان و نوروزی و این چنین درباره انشاءات‌های بزرگ عصر توسط آثارهایی که از بر میکنند شناس میشن. خوب میشد که این آزمون یک 10 ساله ها ادامه یابد و هر باره که جناب عالی پیام خود را به مجلس عالی ارسال می‌نماید، من شخصا مقصد توجه دارم که امسال همین آزمون فروغ صبح دانایی درباره آزمون فروغ دانایی یکان سخن کنند و باز همین برگزار شود. مقصد اساسی برگزاری آزمون نیز هرچی بیشتر جلب نمودن قشرهای گوناگون جامعه به کتابخوانی میباشد و سال به سال افزایش شماره اشتراکچیان از عملی گردیدن هدفهای آزمون گواهی میدهد. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلов از شهر کلوب برای برنامه نوید. хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар як қатор кишварҳои минтақаи аврупо бар зидди сӯхтори беш аз ор мубориза мебаранд. ҳарорати баланди ҳаво ва шамоли сахт вазъиятро боз ҳам мушкилтар намудааст. дар Федератсияи Россия боз як маводи дорувории зидди коронавирус мавриди озмоиш